automatic ende mundu wandikwa atena ini connection no nanga okay ejonga yokwe yangidioni ola ndwasu ola kwanza kilungu kinena ola chonte psho okay andikithiwe ne usinda na ngai hakuna ite no onete ngai hakuna leo goni ai ni andu me anata methiwe katika positions nene na maandi kidesia nacio ne mwingi mizunzulo ya mingi ne mingi mizunzulo weza kuona madikoni ukegwa ndeto inenga no kazani ai lili anu kuneta uya na keyara no kuneta uya au mabau ni wethiwe nthini wa bengi nene na nenge ai consulta wa maundu makonyi walanyo wa makoti bandini wa Kenya ambiye wia ebinda yake nata hakuna wia na moi anokie kulitalia ebinda yake bake ayuma na nadi ya mano no mubandu ona wandi yake ona wau kila weketa wane wakete musunzulu wa mundu wano bandikitwa history you no ideology ukasoma visa ni sio utavazio zunu akunetwa visa akakunwa na muzungu weta wa Cassandra akunwa state house ko ndi ho wanikithiru ni theo nake ni wonete ngai timo no akwithene the pozio ukumujali future yake timo no do nete tongi tena connection nemwe tena godfather ini jo ala mangondfather matata kuya andu ala mangondfather makame atinye ningai nundo mwana zuwa leo mutabyo nukoti watese kana tuwe mutabye tuwe ningai mwene ndo akwira baba kone Jehova ona kukwetekeleka bau ni Jehova so nikanati we nundo wayo tono lewo haito yande kandu mama musie ona be kununa onanye mundu andete kwandikira sister ake naye kitakwebeta hapana tutuko yaibai nenge eti family business kati family business no kama no nenge ati bwana inyo mama wetu inyailika umakazi ni elika umango elika yes yuko auno mama no kona muthui akatwana kwa muthui the baibandu mayo nanga imuno muthui atwanete kwa muthui ai mayo nanga imuno timuno mana moya katwana kwa kinara kwitha meathi tio kuona ngai monona mwana muthui akatwana kwa muthui na kuzia wothi ni tio kuona ngai nikuona pesa umwe no thino wese wonete ngai mwana ito nakupa diveja no wonete mwana kekatwa ona kekutarie belo sindatane ya nitani ya ne kalanga leba ya mwana muthui atwanete kwa mwana muthui atwanete kwa mwana muthui atwanete mwetu wa muthui akatwa ni mwana muthui izo ndutania ndiserembulete yani ona ndauti na uya ngimabole ngai akwenda kutanizia kwati undu hapana kutanizia kwati kindu undu mwetu ona kuzioka kuona aliyekala naende anaoya na mwana ona no wakiwa plot yo because ona na sio adio manage uona lose mano gift nengale ngale suna unenga V8 ni tango waku ake mwitu ayoka yo thank you na kwa nonenga obungu oyo uthio bingwebe ngoloba rakwita baya supplies then ake ayoka na blank then akwa black check kitaki andike we andika baunu oku by the way yuzo yabau well na kwa ino kane andi wenu na mwebia honeymoon muthi South Africa mukawe sawa Casablanca mwekaleba umwe mwambe mu refresh you know alozi yetu ndo kapota ni amuno dana nuru eba ni omwebe ndine da ona uya lakini alozi ya asla mundu kwati asla eno ya aziasa izo sio ni zianangi yo awetareke zipika ni mbindia aweta ruto alozi ya mbani venja na mundu ngi baya on the mena uya magaya giuni
ino nange celebrate muno baba imondo kuyo ne olonge hakuna no thebe ongangana okungangana ete niete wako sana kwata ote magianite yes no point by the way saa 10 ile tukapongolea Monze saa yake ile masa nje na hadi neto wa boni ndio kisa kema no official public noise maker mukamba mchache kala obawiru siongeneje yes kumusi omanza balotonyotwa mwana wakunika na ailie one wake relax you Kenya Institute of Management ila yeta wa Kim yudhotanzini wa wasani wa mwi nika na mwana waku eke certificate na diploma in human resource management, business management, marketing management, project